Smeštena na severoistoku Poljske kod jugoistočne granice Litvanije, uska strateška teritorija poznata kao koridor Suvalki ponovo se našla u fokusu odbrambenih vojnih krugova kako se ruska invazija na Ukrajinu bliži 5. mjesecu. Zapadni vojni planeri upozoravaju da će područje, koje se proteže dužinom od 100 km duž litvansko-poljske granice, između Belorusije na istoku i ruske enklave Kaliningrad na zapadu, verovatno biti jedna od prvih meta ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ukoliko se rat u Ukrajini eskalira i njegove snage uđu u kinetičku konfrontaciju sa NATO, piše Politico, nazivajući koridor najopasnijim mestom na svetu, Riđan Suvalkija, čija se topografija u Prvom svjetskom ratu pokazala kao prepreka za nemačku vojsku, je šumovit, močvarni teren sa jezerima, bez industrije i aerodroma. NATO procjenjuje da je upravo to područje najznačajnije i ključno za alijansu, jer ako dođe do sukoba sa Rusijom na Baltiku, upravo tuda bi trebalo da prođe NATO vojska do ugroženih područja. Uski kopneni koridor bio bi se ključan za prebacivanje NATO snaga na Baltik. Ali, tu su ruske snage iz enklave Kaliningrad, kao i van grupisane u Belorusiji, koje alijansa smatra de facto delom ruske vojske. Sinhronizovani napad sa boka odsekao bi Baltik i Poljsku i omogućio ruskim trupama da za kratko vreme, prema studiji Randa iz 2016. za svega 3 dana, pregaze Litvaniju, Estoniju i Letoniju, zbog čega se koridor i smatra Ahilovom pitom NATO. Smeštena na severoistoku Poljske kod jugoistočne granice Litvanije, uska strateška teritorija poznata kao koridor Suvalki ponovo se našla u fokusu odbrambenih vojnih krugova kako se ruska invazija na Ukrajinu bliži 5. mjesecu. Zapadni vojni planeri upozoravaju da će područje, koje se proteže dužinom od 100 km duž litvansko-poljske granice, između Belorusije na istoku i ruske enklave Kaliningrad na zapadu, verovatno biti jedna od prvih meta ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ukoliko se rat u Ukrajini eskalira i njegove snage uđu u kinetičku konfrontaciju sa NATO, piše Politico, nazivajući koridor najopasnijim mestom na svetu, Riđan Suvalkija, čija se topografija u Prvom svjetskom ratu pokazala kao prepreka za nemačku vojsku, je šumovit, močvarni teren sa jezerima, bez industrije i aerodroma. NATO procjenjuje da je upravo to područje najznačajnije i ključno za alijansu, jer ako dođe do sukoba sa Rusijom na Baltiku, upravo tuda bi trebalo da prođe NATO vojska do ugroženih područja. Uski kopneni koridor bio bi se ključan za prebacivanje NATO snaga na Baltik. Ali, tu su ruske snage iz enklave Kaliningrad, kao i van grupisane u Belorusiji, koje alijansa smatra de facto delom ruske vojske. Sinhronizovani napad sa boka odsekao bi Baltik i Poljsku i omogućio ruskim trupama da za kratko vreme, prema studiji Randa iz 2016. za svega 3 dana, pregaze Litvaniju, Estoniju i Letoniju, zbog čega se koridor i smatra Ahilovom pitom NATO, šta bi Putin dobio za uzimanjem koridora. Baš kao što Putin pokušava da stvori kopneni most između Rusije i poluostrva Krim, zauzimanjem Suvalki koridora mogao bi da poveže ruske trupe u Kaliningradu, ključnoj ruskoj ispostavi, sa onima koji su stacionirani u Belorusiji, ruskom de facto protektoratu, iako nema razloga da se smatra da je napad neizbežan, deluje da je Putin, kako piše Politico, oduševljen time što Zapad nagađa njegove sljedeće poteze. Nedavno je hvalio podvige Petra Velikog, govoreći da je zemlja ili suverena ili kolonija, a takvi komentari sigurno nisu umirili Baltik. Još ulja na vatru dolio je prošle nedelje Mihail Kasjanov, bivši Putinov premijer, predviđajući da će, ako Ukrajina padne, baltičke države biti sljedeće. U aprilu je isto tvrdio i ruski oligarh u egzilu Mihail Hodorkovski. Također, očekivani ulazak Švedske i Finske u NATO dodatno je podigao temperaturu u regionu. Prijem 2 skandinavske zemlje u alijansu mogao bi otežati Rusiji da odseče Baltik od njenog ostatka, ali bi također pretvorio Baltičko more u ono što neki zovu NATO jezerom, što bi možda dalo Moskvi još više posticaja da sagradi most do Kaliningrada.